ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ Reserve Forest Area Hangangsingda Sariba Guest House amadi Chinkai Singda Saba Kasturba Kendriya Vidyalaya athubada eviction tawgadori Hausu pau shandona pizari Hangangsinggi Pony Sensory Park manakta sakiba Guest House amadi Khurai Kendra gi manung chanba Chinkai Singda sakiba Kasturba Kendriya Vidyalaya asi Forest Department gi ayaba yaudana Reserve Forest Area gi manungda sakibani hariba mafam ani asi department asina eviction tawgani hari ISTV News na phangba paw gi matungina Reserve Forest Act 1980 gi mayukta Forest Department gi clearance amata logdana hariba mafam ani asida sangba sagatpagi thabak asi chatakibani Reserve Forest Area ni hana laukthokraba mafam singda lanai amadi miyoi kharagi interest lampiba yadi hari egasi gi mayukta sangba sagalamba khudingmak thugaina bagi ayaba su piri Tourism ki phamsu puriba Chief Minister Okram Ibobigi miyeng makhada Hangangsing manaki Pony Sensory Park manakta MDS na work agency oiduna lupa crore 10 gi mathakta changduna sakiba guest house amadi Khurai Kendra gi MLA na sobo thodang logduna Chinkai Singda sakiba Kasturba Kendra Vidyalaya asi Forest Department gi clearance yaudi haiduna eviction tawgani haina Forest Department gi phangba paw amana hariba asi Reserve Forest Act 1980 na ayaba pirabasu thabak to onthokpa ngamgadra ngamloidra haiba hojik makidi khangba ngamdri Ngarang numidang pung tara taramdaida National Highway gi Thongju Chingonglei makhong mapada Gypsy angoba amana thomlambadagi sahi kungani thorom surabana ha ama laikidre laikidrba miyo edudi kharibam abung apokpa kharibam biramangol Thongju part 2 dagini thodo adu da chenaba Gypsy adu puthokadabni haiduna ngasi Indo Burma Road matam khara thingzilure Gypsy adu puthoktriba phawba si bhakchang lowroi makhata na kan makhongjang changsin gani haki Dumaina gaine thoma me haraga hanne yangamdana kaino gadaino de yangamdana heta ai hingnana bani haraga soiba ngangsi sijersanu koi hingauraga loire haidana mana siengibido adugi khitang nungai tadana khoina kana tawai wani charoina matamchi ama lobiro siboki manungsida kano puthopira ngamgadaba oiragana puthopira ngamoidaba oiragana puthopidrakadi sigi makhata abje khoi mung chathagani haijagani ba Thang Tabu University of Culture gi syllabus ta yahonduna mapung phaba cultural university ama ohenbiu haina ki marks na thadru bachero laman hari Jarol Sina Makatana. Hauzik Bosem na class 9 amasung 10 da Thang Tabu subject ama oina hangduna tamnari. Lakliba SSLC exam da mahiroi kayana Thang Ta subject ki changyang parikha yauna bagi damakta sem sanari bani. Thang Tabu subject ama oina University of Culture da yahonda batarbadi University asi Manipur State ta Lingba Manipur Cultural University ni haibada lemjaningai oide. Jagoi khaktagi Lingba University oina thokani. University asida Thang Tabu maruiba subject ama oina yahonda batarbadi University of Culture ni haibi yaroi hari. Bamo lekaida sarap mahigumna Kongol kaba ising toti konjen dagi tarakle. Bamo lekaida leba PSED gi Maintenance Division number 2 na konba gelo lak amagi capacity leba water supply scheme masidagi tharak pa ising da sarap mahigumna Kongol kaba ising asi bamo lekai Classroom director ayuk miyam na toti ising yabada amot pamanam namthiba ising loidena sarap mahigum ni ising adu yabada Kongol karak padagi miyam na angak papok na kre maruoina miyam na thakna sana na bo oina seasonary ba toti ising yaphamda asiguma makhalgi ising tarak pada pen da phongdok na kre lamda madong gi miyu ising na phongdok pada water supply scheme asidagi puriba toti pipe sing asi howa yauri hari kari maram dagi asinguma makhalgi sing tarak libano haibadu mari lena basing na thuma matam da miyang changhaningi hari panbayai matam khargi mamang da su sungzamai kendra gi manung chanba mafam mamada toti sing yabada timpha masa yaurupagi thodok leikrabani National Development Council of India gi makhada India da leriba lomi singi damak pakhat scheme ama oriba Rashtriya Krishi Vikas Yojana gi makhada awangnopo ki oina Assam da ahanba Indian Agricultural Research Institute IARI ama linkhat lagani haina Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare gi Scientific Advisor oriba Dr. Jitendra Chauhan phongdokre ISTV News ga Imphanga akhanana unaba amada Hiring Institute asi hauzik Union Agriculture Minister oriba Radha Mohan Singha gi lamjing makhada linkhat kadabani hari masagi mathakta Union Minister asina handakta lauthoki bo wapam amada awano pokta sangi sajik puthopam unit amasu hanglagani hari Manipur, Meghalaya, amadi Tripura dasu mithun hariba sa asigi masing hengat hanabagi damak akhanaba thabak Union Minister gi lamjing makhada lokot lagani su hari जब IRI की स्थापना की बात आई तो उन्होंने कहा भाई नॉर्थ ईस्ट में आसाम में एक IRI की स्थापना करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
जैसा पूसा में है ना, उसी की कॉपी यहाँ पे एक तैयार करेंगे और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करेगा। अभी अभी हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय चारागाह कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें घोषणा की है कि नॉर्थ ईस्ट में एक चारागाह का शोध संस्थान बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मिथुन को बहुत पसंद करते हैं लोग, और उसका क्या है कि मिथुन को मीट उनको बहुत पसंद है। तो उसके प्रमोशन के लिए अभी हमने यहाँ पर एनआरसी और मिथुन के डायरेक्टर के साथ अभी लास्ट वीक में मैंने बातचीत की कि मणिपुर में, त्रिपुरा में और मेघालय में मिथुन की संभावनाओं को तलाशा जाए और वहां पर प्रशिक्षण करके मिथुन की संख्या बढ़ाई जाए। मैतई सिंगी लाइफम सिंह फुरुप अमतना इकाई खुमनदब तौगनु थांजिंगबु थांगतिंग ओनबगी खोंगथांग हंदउ हाइना उमंगलाई कनबा पुनबलु उकलना थादरुप चरोल मन खंगलगली थांजिंगबु थांगतिंग ओन हाइबसे फुरुप असगी इकाई खुमनबद सिंगनब थोंगनि हारि। इंडो श्रीलंका फ्रेंडशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सखिब नवेंबर तांग 13 श्रीलंका कोलंबो महावेली सेंटर ऑडिटोरियम दा पांगथोकिब थोरमदा खुराई चिंगांगबम लेकाइदगी टीएम राजेन अयांगबदा प्राइड ऑफ इंडिया 2015 इंटरनेशनल अवार्ड पिरखरे। अवार्ड असि फलकपदा जापानीज हॉस्पिटल मणिपुर ना हराव तयाम ओखरे। टीएम राजेन अयांगमना लीला ड्रामा इबा साना खोनबा अमदि कल्चर दा थवा याव मिसक अमा ओना थबक थोरम कया पांगथोकपदगी अवार्ड असि पुरखिबनि हारि। अवार्ड असि दा सनागी मेडल अमा साल अमा अमदि सर्टिफिकेट यावरी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी NEIDP कौबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमंग असि सेमख्रे। तेरा लोकराकुम लेकाइदा लेबा सलाइग ऑफिस द पांगथोकपा पार्टी असिबु साफोंबगे थोरमदुदा पार्टी असिगी प्रेसिडेंट एन समरजित हाइखिबदा पार्टी असे अवानोपो लमदमगी प्रजा सिंहबु गांधीयान की वैल्यू अमदी आइडियल सिंहदा बेस तौरगा मियामबु ngak senabagi pandamda lingkhatpani इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क की मनुंग थबक तौदुना अवांगनोपोक लमदमदा लेरिबा स्टेट सिंहदा चाखुतपा अमदि नुक्सी चानबा पुरकनबा होनगनी पार्टी असे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा रजिस्टर तौननबा थौरांग लेरे हाइकी। Based on Gandhian values and ideals, it is dedicated to the task of building a democratic and a corruption-free North-East region, drawing inspiration from our rich heritage and the noble tradition of our struggle for independence. To put it more clear, NEIDP will work within the framework of the Constitution of our country to bring development, peace and harmony in all the 7 sisters. NEIDP can also do everything possible to bring the 7 sisters much more closer. हेल्दी ग्रुप योगा सेंटर सिंगजमई वांगमा कोंगबरोथ अमदी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योगा समिति इम्फाल वेस्ट सिंधुना नुमित चामनी सुपना सथरकपा योगा ट्रेनिंग दा माय पाकलब सिंगदा सर्टिफिकेट यंथोपगे थोरम अमा सिंगजमई दा लेबा सीएस इबोयामा हाई स्कूल पांगथोखरे। सर्टिफिकेट यंथोपगे थोरमदुदा ट्रस्ट असगी मियोय सिंग अमदी मियाम के थबक तौबनी हाइबा एन हेलेंद्र को मियोय मसु सरु याखी। हौजुक लसलकपा मरुबा पाव अमुखने पिजरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा हंगांग सिंह दा सारिबा गेस्ट हाउस अमदी सिंखै सिंह दा साबा कस्तूरबा केंद्र विद्यालय अथुबदा इलेक्शन तौगलो। हौजुकी दी आईएसटीवी पिजबा पाव मतंग असदरो सिंजरे मियंग ताबिरि बसिंग अमुखने पुरंजरी।